mình cầm mình cái cầm mình yo ji cái ru nak cái tiền jong play thì kalau kemudian buat nomor ke bening kong dalam Islam kalau ini ya bening kong kalau nomor baka ani ya ke jing tip ke baar ke tiền jong play kong kemudian buat nomor play kita ikut kom perkat perdan ke sengi tim nem ya ke jing jangan buat jong pi lai lam dah kai kambun dah ke jibut perkat sengi buat ke jibut perkat sengi ke dia ke lam ubri uim nomor perkat tentu ya ke jigem jigi priu lai lam da ke jibut khat da ka taw hadin on ngilap dia nyu jus ko nok pedem sangi da ka jibut khat ji ka thuli ka jibut khat ji ka long ka sa sa ha ka jong berin ngina ma sa baniat ka ti ka phang ka bo ble lo khat na ka ban ta sangi de hang ni kai ka ji ka phe prang ki priu ki ba yo ji kai bat ko myo ji kai lao long ba ki ju ki la ma ti ka ji shamun sim ki la ma ti ka ji khar sin la dia nyu jus ko nok pedem mo sangi ka do no Nasi kilang kumcu, itu baru aja jintip, bukan jintip kajing dolar kilang kumcu. Hari kajing apa kalau kajing berjumpa khat bat kaya per bang kajing apa kalau kajing berjumpa khat bat kani kabalam ya kajing macam kajing berjumpa khat jengi kani kabalam ya kajing kani kabalam ya kajing jengi kadang kajing bang ini bot ya kaya kabang ini berkhat. Amin, amin. Pergilah kajing sebelum kajing dia ya. Siapa tu kena kebalam ke jibut jibutkan. Dia tahu kalau kamu nikah ke tian coplay nomor ke tian coplay ke penkela, ke kamu perkat perdan ke sungi ke kata ke kamu sungi ke sandur, ke kamu sungi ke perthai. Kalau tempreng ke world view ke sungi. Ke kamu sungi ke perthai ke kelab bak labak orang ngela room se ke jingkai se ke bagi room cemah se ke tian coplay ni puri ni suthu ni syapang ke tian coplay ke perkat perdan sungi ke kelab. Ke kompet sungi ke perthai ke kelab. Kelompet jengi gibriu ke kelah, kelompet ialah ke joko jigem ke kelah, jiklah ki wan haga berhak perdan bak ke jigem ke bot syatahin, raga jibut khan jigi lapan kelah, ya ke jigem jigi ru on pen kelah, amen, amen. Kita ke jikai orang pen kelah ke jukhan, nak adau mereka ni kestal buat kiwi kejat nyam, oh kiperung ya ke jikai, ya gibriu tadu padang kena, kemulang ke pol ke kamun shua, haba ke perthai kadang sensar ke komunism. Kayak jingat komunisme, hagwa kena tu petang kena, last time soft time kerta, lapan rugi kejikai komunis, kejikai kejik thok, kawan puli, lagi kai ki pensongki, lagi perai, lagi tiop penrung, kejikai, or anda kelahi, kekampat ranci kelah, kipet di kabarthai, kumtu kumpul pelkai ki, kabarthai kekalam sao kumpul kai ki, kecapai kesau nahan kabarthai, nampak kejuhan ki lapan kelah. Pencet nyam ke Muslim, pencet nyam ke tu. Jika iklan berengkam, ti kini kalau ke ibu jus ke uang senang tu. Bawa anda beli ke sekolah kejelap, kelak kamu, mentah kuno begini aja perang, harga jigem joki. Mengatang tu ke jisam musim, joki kelak ke dol lagi ke wasisir. Kalau mak mana, rap lagi harga tiap jam kertas tu berkut. Berengkam, ia ke jim kelak tu, ia ke jim kat joki. Pada ke pipit kelak tu, dah tin ke jong boleh rom kerar, kong kekat baar kamu. Wat sriam dia pada kepercayaan penkeladur no LD ke jemut jerkhat ke jengki bahkan itu wan lah bangjong ke jingkai bat nak daun ni hapan sim cai ke jingkai tian jong play mangi wan lam jibril sik jikamu sik tian jong play sabar ke stang wan sandur ke berkhat dan juki ndek ke ke bakia ke jingem juki dari jingsyam juki dari jingsyam ke pol padang kena dari jingsyam school dari jingem dua ke menang salang ke lam ki ke tian ke jong ublay ke balai ke jingkai kelang kebetulan po nomor ke kata baka pergi ya ke jingle lang pi mene baka ke bangile borusan ni ke jimi jong ke jingkai rakam dalu ke jingkai kana merak dia ke jingkela bar kelam merak dia ke jingem or ke jingem kom im thmai nomor ke bangile lai berkat ma ke ke bangi berkat baka ke bangi berkat dei belasandur ke balai kai ini, kalau justru uang harga gospel jemaat artra berbaru uang hikai bakin kamu, hikai bakin le. Harga sesang dapat kedok ngisipkan sepang susu sepang kata. Harga cinta ibat kerja pulang sendran, harga jelas pulang sendran kalau kamu jeli susu mani kerja hikai. Hikai dia ken kecong le. Bat kini kalau kau kamu hadir kata. Jitmu jong kerja hikai. Tengah dapat kerja sepang jong jitmu jong kerja hikai keluar kerja sedap. Jitmu juga jingkai kalau ndai ban pentap ni dekat jingtir
Ngarani hikai tang ban pentip igi brio tang man pentap igi dengan tip information dateng kita kasih tip kelak panora ya kasih serang pola kasih tisu keban kong sinang koren kalnang gopra pat kerkat keban kong buang kasih tip kapan serang ra kasih kai kelam tang nam ta kasih tip babun igi brio wah kini ya kasih serang kasih tip kapulong meng ong tien joble kasih tip kapulong meng datang ke situ tak ada ketong jong ke jingkai ke jingi buat nyimpat pay si ketong situ juga jingkai situ juga Bible study situ juga jingseng agak mengiyo malah ke siu dari banikai ke jong play kami tang ban penking kat tiada ke dari situ kata kami ketong kari ketan ke beningkong nak tahu ni hapan sutui kata bagi jingtip ke degree ke bangidan ke certificate ketan jibule ke bangidan lagi dan ke door mereka bagi ketong kami ke bakut nomor ke situ jong kejikai kadai ndai ban pentip tinggi tangi disa ban penkela di ketinggian jengi amen pereng kembali tang ke information for transformation ban penkela ya ketinggian jengi ke Bible ke syaiha halo jaga situ jong kejikai tahu Jesus uikai ya kisenran ong let hikai gani kita parok ke balai lap balai snow ke jelap ke balangit atau Jesus hikai ke jikan neki naman di tahlin juga jikai bahkan but ke jikla ke jikan ke jogi beliau ke jikla kawan haga jikan jogi beliau nomor mata kini kibagit kelap yang Jesus kita pun im magri ke perse kita lihat tahu sebenarnya habi kendu iki jiksam jike haga jikan jogi ke kelap phase ying timunta habi kai kuno kirim hayeng haga jakatre habi kai kuno kirim haga jakak begitre habi kai kuno kilong kinuksa nakam nanti juway kai kuno bikin duai ya kuno ya kebakin sekriyo play kai kilong kam hadu kata nomor habi sa aga jing dum aga jing bomtip ngile eke kamar khat ban ko jangi ublay kwa tia ya kebang ngin ya ka jing petan jangi da kabang ni sumundur da kabang ni superkhat da kabang ni sunang ni barang tai kwa ban instruct ni ban thangi dong kemni le kemni mo kajika iri kata jika ikan pen ikan jilak kemana jika ikan kibatai ibriyo let kemni kini ganti kini kom pin duai kini kom pin money boleh kini kom pin sakri yotra kini kom pin job musim mungkin mana kini kom pin jawab kini kom pin im hayeng kini kom im haba kini maka Jakarta itu bi kamu tu jam ti kita kalau ke bang i kita jadi ke ai ke juta bak kini kita tak kipen kelah ke standar ke perkhidmatan jadi kipen kelah ke jim ke rak ke transformation ke bakrau haga jim jadi kibanget dan kini ke jing don beri bong ni ketir wong larang aku hak pen kelah ke perteng dah hikai kita kali bengkau aku pen kelah ke perteng ngah hikai nawar ke jingkai ke pen kelah ye ke jim ke pen kelah ke jim jadi hak arli ke benda Panekong kapan kelai ke jingem neki ya ke pasport jeki. Bakbang kapan kelai ya ke jingle ke jeki. Ketan kam ke dau bangi kai ya ke tin ke jomble. Tin jomble ya ke bor kapan kelai ke jingem jeki. Ke tip ya ke tin jomble lembaran kam adul kata-kata. Ko kongsan ni pulih ke jomble yo bon ke brio ke plejumut ha ke jingkai. Tadi ne pe kendiat spang jeki uksa nak kita coba sepang juga beriu, kita pelit jemut hak jingkai. Nengkong try jengi ujus Kristus ni pulih. Nak gospel ke jong Matius kenang dengan yo terkeba arko pra arko kentai. Itu ni putra Yesus hikai. Hikai senekok, hikai surap, hikai ketika barok. Ni pulih Matius kenang keba sau terkeba arko laru. Cuma kat Bible keba ni oslo ni pulih. Bat ngalau kimene ba latif putra Yesus kambun kuno hikai ban ngalau. Hagi gospel ngalapit dan saupusan sin balatho ujisu hikai hagi saudi gospel kan balatang halai sin kweitho uyalap halai sin balatho uyalap saupusan sin atho hikai saupudrio sin hagi gospel lakhot yu uno hikai urabi takri ke ibn ik tezbe kadiga peniba raju sim kongsan ye ke jikai juga din joble ke ke jikri ke kongsan ke jomu Undukan hakani ke perthai. Awak lagi perkat siya, ode balik lap keleng sedang beluk bor bersong berkatuk ni lekong berkau di senran song hikai ki beluk puatan katuk ni hikai belum balik lap keleng perthai bikin kinim
Dari usul tu bah keciklah kau terang kawan deh bagi yo slow ke jika nama kas jika kalau kawan pelajimut i concentrate mau hal kawan pelajimut ya kawan ai ke tip ke tin joble segi brio ke joble dia butuh sulit no na dengan perthai kesiam bagi apostol ru kisim megane ke mesti ke kongsan satu kata-kata kam ke apostol kenang ka ar kan ka sau ko ar kawan puli anda lawan ki banget ke batma jika balang mandalah perun balang Gibril kini ke ba kihapan pelajimut ba kihapan IT di ka sau ko ar kawan kila yene skam hake jikai jongki apostol kila yene skam ke kesenran ke banengkong kila yene skam hake jing hikai jongki apostol apostol kita sim kiai ke hikai dalam dak khdin ni kalau lama juga jing tho siam kedas pun batmai tentang southly ki gospel ki kitab hagatas batmai ki betu spang jong Jesus Christ hari ki wei pat ki arpo santli arputli ki kitab hagatas batmai ye thu ki spang jong kei jong Jesus Christ ulang ki kai spang jong ki kerja kasta ki apostol ki tho ki sithi bag wei pe ki sithi pensiam ki sithi ko kan spang jong ki kai Agak yo bet ki mat jingkai nomor kita spoon ki materials spoon ki kita agak tes sempat ki ba kham thau spang jong ke jingkai ban ke jela nang kan prosedur sebenarnya ki bo lap stam ban yo ki bo hikai ki bun ke bible nomor blay long blay ko ai bi pentit i ke jingsa de ke balang ke benekong ke besar de ke sendran de ke jingkai aman di ketar ko ni kon kamban le se ni tangi bible study ndai kini ke mangilia malang skill blay hagi jiseng sublay ni kai tin ke jong blay na kam le kam di bible study ni pentit ye jing sha tin sublay ka de ka kongsan hadu kata para hadu betang ni ango blay haga balang ke jing gidang bu baga jing kai tin sublay ke kongsan ke bentang jong sakri amen amen gidang bu yo pit apa den ke kini dang de hi pinsiam gidan ki balang ke baga pit sakriang jadi yo ni baga tu kai ke tu tin joble dalam kawai nagi sakri de hangi bo bakade kawai ke bakasan ya amen orang lawen no ike jingkai tin joble nagi pupul ko sangi ibangai ke sadum ke sabi rantang baka jimbam tip kan sensar ke jing nagi setan berbor ustre hakat ka jo jimbam tip tin yam setan ko bikin dan hakat jingdum hakat jimbam tip den tau sensar ike jing nagi baka jimbam tip lakam de ke pop hari orang ini cerita berang kebenar. Di nyanyi berdam tak sepi juga jikai kita jumpai dia peteng untuk mentah. Bat kemang orang benda bagi dia peteng menelap, tu dia peteng rupa nikai kita jumpai. Amen. Di ni Apostle Paul wena peteng jadi Apostle kebak mat kita semua mai upur Paul bahawa nikai. Oh dia nalap awakna, dia missionary, dia apostol. Haga ci sakri ko Paul ami bontli di potli di balang kalen stong ka perthai haga ko Paul re upajmut ba haga leng jog ka jingkai pina pule tin job le jon bontli ki jaka ka buksong da ki bnai di tiyo di snam ulang apo koren bible tin le ka ulah sa adu sistem citeng ba le yu koren wikai tin ko job le Kalau sistem kita berpor banikai ban pensong remi ke jinget kestan hakini ke ulang suban se ke jinget kemang tip keren ke de jaka joga jimani betha yo bol ke bli kwan se ke jinget kestan huntu ke de wan na ka jimani betha yo matip sang jong blai sang jong tra Jesus sang ji an jong Moses sang de tien jong blai tidak kam ke Paul the constitute udah plejibut banikai tilu hadu ars sistem sistem song hakoren mita koren re kat sunu nu jaka ko bolet udah plot Paul ban song to plot Paul basni bakni banikai tien ke song blai ban persoti di ke jinget ketan ha kita bilang suwan sega jinget bat dan ke Paul laum la ban net sigi banget banikai dagamet ring to le city na dang semi ni city ke Paul sidang Rome city sidang koren Siti siginang Thessaloniki, siginang Ephesus, siginang Filipi, but barwa kini kisti jong jikai. Haleluya. Maka ni kalau ke ibu kapalangkan kamban le. Oh, ni wat ke ciklah ha seperti juga bentah. Ni mak menen la kalau hasam le na gendong terkom bagi communicate ke cikisha, ane ni penpiang ke cikisha kalau apa. Aku pol kemun swa ngidang bet jiseng hayi meni. Balu study hayi meni kita wan jiseng hi cakap bela bu
Ray kapor menta kala bekambun apa yang gibi gila bani aslo ektizu lembaga ke media multimedia menta kita kini kamaran kamat segi but kali kapor mentai ni por wat kelak nanti kelak nanti kapor manusia padan mobile padan internet padan television por manusia di tangkawai ke media kamu dan kapor kedai ka kata kami kata ke media, mass media, pelat tiga jika ju lama jingtok, lama ikut geli, pak lagi sedang ini ke city, bagi pulih ke balang lagi kalau ke jingkai. Bahkan gaya tu mentah, berpulih kat dunia ni beriyo. Mereka fakat untuk bertiak lah. Pas dah fakat tu jikat dunia nong pulih. Mereka mentah bar jepit media, jepit television, jepit mobile, pada hari ada ke puan dan ke balang tu bagian rak, ya kini ke jingkai. Dari tang lembar jong gingseng rewat sekalipedia. Amen. Amen. Kita nak penjupi kita nak jingla. Man le kiri media mo man sundul man ring video ikna hikai penpriang ke jingkai. Itu jomble kita kembali semua. Haleluya. Kan sikit banget tu ngasle ini pasti sikit tentang pengut iwan pasti pos pengut. Tinggal kok ya semua pasan pur pengut. Nomor ikwa penpriang ni itu jomble kat berkala, amen. Nomor ditang kata karukom, iyo ay kan perungi kisah tinggal sebelah haji beliau. Apa soal benda tu kisah mereka kebu. Nomor mak benda tu kisah baru agak juga por, long limited. Nomor kita akan beliau kamet. Kiperan kami kisah thor, bagi kisah thor baru kini Bible kena pulih, kena siapa. Lagi sepatli kita kisah ni. Hak Bible jengi lagu tu berkata semua teman tang arpnyo teliki kita berkata semua. Kat sau teliki di siti ko to po. La khelang bat ke siti jongu siti sinong Hebrew nama. Ke siti jong Hebrew ngimtip setiap ono to ande ke khambo ni ki scholar ma kidang start Bible ki munjul bade pol to nama kilo jwar ke kam to ki kentien bala bro yang dei no to di pol kon to la to ten di pol to isti Hebrew lai khenno ke Hebrew kat sau teliki isti. But ini isti kini jong kecingkai. Na lor di kat plat kini kat sau teli pensiam haga manusia ngot haga tu kita mendai manusia dan lagi sepat lagi jikai. Tidak ada point tiju sikit orang kita arli si. Lagi buat lagi situ tu. Nasim tang arli ni kita jubun berkentu baga Bible. Nama kita jikai kita bom dorang kam tan mu pada buah ke Bible. Kimlong kita beri kimlong karena istilah kita ke bala pensiam dah ke balang. Kita ni jingkai, kita ni jingtok ke bapun pak. Begini kita jadi jingtok. Nak kita ban ai ke jingkai, ban pensaukan, ia ke para bangai, magi sim kongsan, ia ke jingkai, jaga tien, ke jong play. Bar kadi kalau ketong nak bantah jengi ke balang, ban pentap dikeri jengi dari setiap utra balang ke jingkai. Amen. Tapi penempat ini bagus tadi. Amen. Penempat ini jingkai kita jadi malah ke skill play. Baru menurut mereka kami mesti juga sedikit lebih tentang ayat di banikai ikatin ke jong play. Kitab Nehemia kan perang itu ini sang kepojun Nehemia. Pada ki konsel kelawan pai pat negeri jong jong rau latei pada kenang bak Jerusalem latei pada temple. Dan jumlah kau hagal kepor gitu ikwa on yok pat itu ke jing yo play itu ke jing shaman sim di hagal urkam. Ni azal yang wastam banikai yang tien jomble la puli pat in thoboko la puli pat kitab ni kum jomble bat antag gastang ban ajikai bagi bri kini yo ban smutho baleng kai namar ditang lama gejingkai bagi bri kini yo yang smutho bangalawan nang ngari gesi kemanta kapalang kawatlot ha gejingkai tien jomble kalang kawatlot harus lawan se lagi tlot ha gejingkai ni tlot harus lawan se Namar lagi persa lagi banget agak jendung magi jendung tiap kai bagian le. Iem hagan ke pertai kemudian kan subun kecing eh. Kita kecikai itu sudah kelawan angi kecimut kuno jauh kecing eh. Ketin jublai ke sultan ayu jublai ke dalam bait ke jubah mentah kawi ke kecikli juga kecing eh. Haleluya. Kipang ada berjubah ke jublai. Kalau kipar yok ya tan berjubah berpipti berjikai ketin jublai. Tapi duk ketan kejumpa makin jumlah beling itu beling kedua lagi tip ikhtin jumlah yang lain nanti haleluya dia mari jitlok juga jika menjauh siam ketan ke solution ketika ikhtin jumlah tapi lihat kini kelang gitu cok hanya cuma menjauh siam lebih haleluya
Amen. Hanga jidai yang sem bagi para beliau kita dijikai kita coba ke orang ni pun sak sekolah orang hikai kini ke gile kini ke job kita kecingnya hanga lang job kecingnya dai. Hakam ke jam haga tei kita haga puli ke buti habar kiriya juga jim ko jigi haga songkha ke soman haga lang job ke pun soi juga jim haga nugur ke betang juga jim jigi ketian coba ke dan bet dijikai ke betang jigi haleluya. Amen. Dan kanu ke jinge, kanu ke jingkeli, kau beriu dan bom simpan haga Bible. Haleluya. Jangan kita dan kanu ke isu, dan kanu ke jinge, dan kanu ke topik, kene ke subjek haga Bible kam tho. Bara ke bangi dan kam haga ni ke jingem ke Bible ke dan. Naga tahu ni hapan same dan ikita hapan ikai siki bagai kenang makin tip bagi kam ban le. Yang kam sibon ke jingkai, bagimana orang Yesus hikai ke jingkai. Kebelang praktikal kebaik day bagi jingem juga beriau negara klik sukmat bersama ikan sikai jodoh Yesus kembali tak jikai niam jepaya tu mau berkuih pergi hikai ke potong kembali hikai niam lebu hikai ke jingem negara sukmat ikan sikai ke juga kita ikan jingem jom di bangai bahkan ni kalau berjuang jom beri negara bantah jadi makin leh ikan ni nong thọ chỉ bru cái nong cái bạc san cái khoát ar pun pau cái sinh diau cái bạc rau ye cái bangai uang au pet cái pol là đi nong noi kai juai cái đang sa sa cái lung cái tông cái yang mi per pen zingi nong ngar kampang san mani kai juai haleluya amen ngar kampang san ngar mani kai juai ari ban nong noi kai bangin sakri cái jong kai kam dei tia ko so ya ban sil cái door cái barem namar Inamlah berikai lemah ngitip. Inamlah berikai lemah ngitap dari ngitip. Nak tahu ngihap ban pulih, ngihap ban penstom yati. Yang itu benar betul kita ngalam ke bahasa aja. Bahasa nak berkiwe, kita pulpor sebelum syah kasi pulih. Pada itu kasi pulih, ban sam ngitip sikit banget. Pada ini kurang kawan kata. Kami kecingkai nama, kamu kujilap, jilap kebor masuk. Itu bersama jom kecing itu telah Yesus. Ega cikai jaban ti jelia. Namar lapil ti jelia pikai bakala jaban sia kedor. Tenjuk lekang kadang kecing persistem tapi pikai bakala. Timnya kadang kecing orang dulu iblis dulu orang dikitin. Bang dokter bom patibit lak ban penmong ye boy nang pang sin penmong. Persdiu nang pang tawai. Ayo nang kai patibit Pun mong ni pun kebeliau, expert ni kebeliau. Kejingkai, kita kejing mahli. Bible kau itu ni kau, mau tahu bahikai, pun syasnen kambun. Sesepak kambun, kapan orang ikai, kejingkai kau bakla. Anda boleh pilih kat Bible, kemalong kejing maham, buat kerja kepor kecaran sedang kebentar jadi, pun kita kita yang bahikai ketiga jomblay, bang ini kai, ia kebetai. Nak city betul cakap nak walai dekat kawal lengkong kau wak hiwak long kena hikai babun ko para bangit janga batit bapin yang ye kecing besar awak kham khra kecing jikai kedan ya kecing besar unjust un besar ni namar bahabang hikai joi ni bakhli kita kecingkai namar habang hikai ngau punya ikta ika berkat pran jadi beliau ni pelong ki begele itu ke na tata siapa oi pi balang mo siapa bibi beliau kau ko ikai balai kai kecing sen ila kumto kedim kumto kato kecing lagi ka reflect kapani ya kecingkai bakiyo tira lagi yo kecingkai bakla kitim bakla bal kim bakla menu bakhli bakli no hikai makli mereka tahu jaga buang walau kita kai bubun ni kan penduduk mesti ni nak walau pesang bang kai ni angi ni di maham kenang bang ini kai ni kepada amen di ketang ke don ke bakau bang hap ansir dalam dah mengi penstam dah mengi wa iti nak tien joble ni plot pol ke belong Ezra pun setuk saya dia kalau setuk bahaya dia entah saya kai ke jima bakau hak mensi jom ke kai tien joble kelong betul bun kena kai ke bayar dia kim setuk kai pergi we jadi nampak saya dikai jual. Maka tak kalau kai kabar kamu tempat kau pergi jikai on tunjuk. Hai tunjuk. Hak jim jadi bagai. Amen. Hak kau im jadi beriau. On tunjuk hak kau im jadi beriau. Malah kim bakla.
bukan kayak sim apa sim ni kasih bakle akhirnya kita sebut dengan kayak Bible mentah entah lagi dan internet ni mah wei pa nang hi Bible tu lah stand ban kuat di jika itu apa Facebook WhatsApp pak lagi jingkai aku berangkam ring opi ke mensi ke wakam jelir namang nyahap ban perempuan nyahap ban Kristen nyahap ban sandro ada jing ke bakan jamusin amar kamri tang ke jingkai ban sunat gitu ban penroi ke jingtip dari ke sandro ke perkabdan ke jong gitu malah jingkai ke mang bakal kaya amak kelas ibun kemudian ada kata kedua ke bakal nyahap ban yo syak dia ke jing bisa tadi ke menghihapan pensan poji kestan kong nak jing jengi ke bersimat kestan kong nak jing IT ke jengi ke bagin tip ke tin ke jomblai ban insara ke ta ke sya sigi waipa ke jing kai tin jomblai ke ya adu kata ke pas kentang adu kata nak dau lang ong barok na pen jing ide ban sim dia ke jing sakri hendai ha ke cu por ban maham marangin lo keluar ban se ke dor da kawangi wa itu da wangi pulia punya ye ke sya baro rangi pat su tikna ke ke mang kai da cika bukan rai ke jing baha ban ye dia ada ikan kam jelia ke tin jomple amen ngam jelia hari kai ki sekri jom ke kai balasan bus dan ke barang kai ye ke tin jomple bagi tang kam su ke jikai khamtam akan ka pateng ka thmai ka munta wala mi spon samla mo kai ka bangi im ta kalong ni tang kam su ke samla ya ka bakan ru kham dulu se ka jikai ni ai ngoi ble ka samla ji ka wan ji sen ai ngoi ble samla ji ye kit kya kam bala ai ngoi ble ke lam worship ai ngoi ble ba ki dar munta ki sekri andai kum lu pat ka jing tip ek tian jong ble seting ba yo ba ka jing tip kalong ka thuli Nindan sisun ke setiap ektian jomble. Perkalong ke egi wasusi adalah lotang ke jingle. Apa kamu dan ke jintip? Kai ke jingle aku dan jintip. Omban ke jintip. Kejuhat ke tuli. Lebosuk bangun syai lam bakala. Kemang ke tuli. Ke jingom dan ke jintip. Egi beri jangan puncak no. Aku tahu jadi jingom dan ia jintip. Jikli kelong. Egi puncak adalah bangun umtip sebut. Kemudian ke pop menutip nanti gaji menutip kayak lambak lah kepesah ke jingdum kepesah ke jingpin maka pulang ni bangai pan em kat paman boleh menjungkan ini bagi em kat bangi kuang tapi iman kuang em kai ke uman ke mentah jeng mentip dia ke mon jugo yang panio ini jikai ke tien ke jong boleh jikai ke sendur beri tangi ke mentah ke jegi yang bukan mau ini ke sendur ke rasa jegi Nang pada kini, bagi sekali jom kejikai tuan kebakia, mereka kata ambil tangan ke mentah, kata ikat jim jelas syal segi. Ada jur kedekat dalam pulih ni kalau saya dalam menikong apa pulih hang tu kong, pol wang you sikit orang kalau saya hikai, tien jom boleh, berpenian wibu macam nai, akman jom boleh. Kata dia ketong jom kejikai, haleluya, ketong jom kejikai kelong. Dari setiap pentap igri dekat jintip pun ya ketien jom boleh. Menang ketung aktif. Cuma kalau keram kalau akan pateng ji kalau bun gitu kami jika aktif betul. Isu tu bakna. Jika kapan dan kami nanti jintip. Lain tak kecim, tak jumlah macam ni. Amen. Am semua tu jisa hadu kanu mulai sangkai. Dari mereka mengitip cuma lagi dekat Bible. Dari am semua tu jisa bayar yang ni lah kai cipah. Dia kecil em juga. Haleluya. Amen. Dia kecil em juga. Dia tak kecil pejalan, dia kecil em juga nama kecil kai. Ektian coba kemudian tak berkawarna ini kecil tip. Maksudnya benar kecil tip kalau orang kamu lagi kecil tip. Dia bakal do kadang dengan kamu i kecil kelah. Jom kecil em. Nasi orang itu beri kuas orang dan lagi perang ni orang latih bersebuah kecil kecil klik orang hatu kelale pada kayak begitu. Ni seorang bagi tu khana pang juli hintip, thau setia, san jaga ji berjam senji kan hintip, mereka mengilai, hintip. Nak tahu Yesus Kristus bang disembahan tu, dan hikai bakin Kongo, dan hikai tang bakin tim, hikai bakin le,
Mereka habang istang banne ekmal kai kan mon gaji kela ha gaji em kecuki. Orang kata ya gaji em lagi om tak mentah. Hari wat cukup bom cukup. Olong bon peniang ni wei pe batana kemat jumble. Kedukan peniang ini ke batana kemat jumble. Kita lamar jumble jingkai ya kien jumble. Ha kata kalian lawan nam. Baka jing sekali jumble jingkai kapan kre i bangin peniang kemat jumble. Amen. Kapan kre i bangin peniang kemat jumble keman cek anu kapan canai ya gaji ki para bangin. Lagi sim ya kan gaji kai kata kalau kam gaji pi ngindang dan kam ngindang kuah na ta kalau kam gaji kai nama ngatit ngapak long bacana. Amen. Amen. Ditang lepai katan dong na cana na ong latit lut. La cana lut te la tak pom men kam su gaji kai. Kat bagian dan sepon di situ na. Dan kam gaji kai ya ketien jong lai. Jikli ne kabanta jong au jepi kalang kani. Berkat ha di. Hatu pelak re baniang kam jong lai. Hatu semua keloi baniang kam jong lai keman cekan dulu gaji pindam. Kadang-kadang kita kecil artian, jalan ni kecil artian, naga peni ba, ni dalam kam, ya kan si penjanai, berkei kun penjanai kita dalam pertanyaan jadi, jadi artian jomble, bagi jingkai, jadi artian ke jomble. Langim ini jual setiap, ya ke jingkai ke school, buat ke jingkai ke stan, anda yang mabelan, kita angkat tu kini ke jingkai serian, buat ke jingkai, kintip ha. Ya gerkom hikai kentip ha ya jinyo kol jongki kena ya jinkai ya tien ya jinkai school de haba kele exam lagi pas exam nang sa ketuk school kede bacana roha lagi kena lagi pas exam exam kumutrik no ani ketuk school dikede ba ha nei tunjuk Nengi nyaw yang kasih bahad ke sekolah dia naik, nak kasih pas exam ni kena. Ika juru, agak leng juga jingkai agak barang. Tentu juru ika jingkai jengi deh apa? Dibanget larang keletur lagi. Tentu juru ika jingkai lagi banget. Deh apa? Kilang keluar pada siam utara. Amen. Tak ada kejingkian juga jingkai ika tiru ke jomble. Ketak mendatang ke mentah, ketak orang ke partai ke bangsa, ketak jika bang cukup ke jong beliau. Maka tahu tolongin lewat buat ini peteng jadi kuat jong beliau lain ke mentah sih. Dalam kan sebun ke bang kaman ikai ke balang. Bahkan tahu cuci para pengen itu dari surat akan dikasih. When berkelam no ikat berkatan hagat jut sedang ladan melihat sebut jika kaman kamsu. Bidang dan kamsu pun. Ketien juga kan sandu juga jikem juga. Kalau long bangli slow juga ju, nanti ketuk ketien kami so kalam sandu, kapan kalah jikem juga. Bila kot ika balang bankai, kenang ba diberiu kebanan kapartai kita long diberiu ke jomplay. Kai kan pelong ika ju, kini kidang mensual kini tu merau hari itu, berpelong ki kursiam, kini kejikai kini an. Kum ke jomple. Beliau ai ke kum migi kulisal mentah. La plan kita kalau jino brau South Park Life House dan kita hari Egypt, kita mungkin merau hari Egypt. Kita kum merau. Jumtan kita tidak isfang jomple. Laki syua asmo kita kesat isfang jomple Jehovah Allah. La khat ni kepatemen ni Abraham. Tuan nau tahu Abraham bala khat jomple. Hari Egypt ni semua tu kenal cakap jikalah kajian ni kalau kum kenal Egypt ni siapa tak kajak benda. Haka sisgi beliau pengkelai gaji em lagi, raiki naga jilang merau di Egypt ban aiki sandur. Dan gaji orang kasupor yo beli tang sisgi, yang kau pelajari kurusan naga jilang merau mari Egypt ban penrungki segeri jangan sandur. Jadi kasupor si jim di konsel, ikhwa kilong kamu beli lokal lagi ikon jangan beli. Hai weekend team ngau support simir bakin mino ngeri Egypt. Dari support ki dari postam bagi Egypt kami nak rezeki. But kawan apa kejingkai, hak bikai ki kemudian mani kenang dengan mani. Tengah pol musa ki loju lom. Lek sini di sport league hukum konsel ki sutra hemme.
Jika mana sekali mana mana tahu boleh pelaj kita ni je, mereka tu belum lagi tahu dulu tahu. Ibu nanti lagi kata sesuatu kita kemarin. Hari Egypt yang mana tu boleh tahu juga nak Egypt jom boleh lah boleh plan. Orang kami tu boleh. Nak tahu. Orang jing tak, orang jing kai ya kalaman. Kelak kalaman. Kita tahu tu boleh tahu berkiau ni tu boleh pelaj ni. Kita tahu ni boleh pelaj ni dari Egypt. Boleh nama bercepat lihat ke jing kai. Dan kamu ke hukum, dan kamu ke jingkai, kedua kenya, kedua ai jing anggo, tersin sisi, dan ai jing anggo, kita keke, menurut dengan ai jing anggo, ini boleh lembrum, dan jingkai pernah, bagi boleh haki hukum ke jamblay, dan sepun ke jingkai, yang nasional kita bercanai, dan tak boleh kita bentan juga jing bagi kon jazal. Pasti anda sahaja sampai hadir setengah untuk plan, kaji jingkai boleh syukur musyah, jingkai kesan dari pengkelah. Jika jika lagi nak merau balongi kursi dalam punta sibuk dan menurut apa yang jadi, lakami hanlam bentang ada yang kebentuk kensan dan menurut bersini bu ini ada yang boleh bersepak nampak sisa Amerika sisi kejikelakan umat saja. Abikai kami negeri utama kat kami, ablek kami, bam kami, abikai semua orang sedang. Entah dari kecil ketan sini, tuang ihap ni kita tahu tu boleh dia melawan sekejap ada transition. Sincang kepaan tadi, ikai, ikhtin jomle. Amen. Bagi hentang kecil kelah kan orang, kecil. Hentang kecil kelah kan dia betul. Dia penting dulu ni kebentar, kebam juga. Nak tahu justru supan di kesendang, oleh ikai. Ikhtin ke jomble. Ikat ini ke baru. Ikai bagi kamu. Hentang bagi kamu kecil kelah kawan. Kecil. Ontang bu punyam lagi. Berkelah kecil lagi. Ikhtin juga. Haleluya. Itu tuan kukui kiri kesan step kesan mir. Antara por juga jikai. Sebelum ke kebanggaan kamu kan jikai. Pokok sah ini tangan ni. Ni play slow play up. Stroke atau kan ni. Amen. Tunggu ni penting berikai. Ikhtin jomble.